Kua pānui tia rā notia te pire e pāna ki a Ngāti Tū Wharetoa, Raukawa, me te arawa, mo te awa o Waikato. Ara, mo te wā tuarua i roto i te whare pāremata. Ko te ngako o taua pire, kia riro mā e nei iwi, ngā kaupapa whakarauiri i tō rātau awa e whakahaere. E rere ana te awa o Waikato, e rere ana hoki te pire whakatika ia ki tōna mutuna. I commend this bill to the House and this bill should proceed through the House without delay. Kei te tuku te pire i te mana whakahaere whakarite hoki o te awa ki ngā iwi whai pānga me nā kaunihera ārohe. Koinei te wāhana o te awa e kōrero tia nei, ko nā iwi o nā tahataha ko Ngāti Tū Wharetoa, Ngāti Raukawa, me nā iwi o te waka o te arawa. They embrace a deep sense of respect for the river, which shows itself in an intergenerational responsibility to care for that river. Mihi au ki te minita Chris Finlayson nā te mea i nā wā o mua me tatari koe mo e hea nā tau, toru nā tau kia ki te mutuna o tēnei, o wēnei whakaritina. E tautoko ana nā rōpū tō rangapū katoa i te pire, atu i te Rōpū Act. There's no mechanism, if you will, for the general population of the Waikato to have a say, Waikato, to have a say about who those representatives will be. Engari e ai kia nā hinara me reipa, ko anti ke ia Waikato tainui te tauira te whakairo, i roto anō i te whakaaetana mahitahi kei Wainanui i a rātau, me nā kaunihera ārohe o Kirikiriroa. The reality for some people is that they can't really get the idea of partnership. They can't really get the idea or their heads around what is good for everyone. I'm proud that it is Māori people from Ngāti Tū Wharetoa, Raukawa and Te Arawa who have the gumption to ensure that co-management becomes a reality. Hei te tīmatana o te ātau te pānuitana tuatoru kiro o whare pāremata. Tāpai te karere.